turi mu Rwanda. Igitondo kiza mwese mudukurikiye kuri Comeka TV. Uyu ni umwanya makuru muri mwe rw'ikinyarwanda. Mu gihugu cy'u Rwanda akanyamuneza ni kose mu bafana b'umupira w'amaguru kubera intsinzi y'ikipe y'igihugu Amavubi. Ibi byabaye ku munsi w'ejo ubwo ikipe y'igihugu cy'u Rwanda Amavubi yatsinze ibitego 2-0 bw'ikipe ya Estonia. Ibyo bigahita besha ikipe y'Amavubi kwegukana igikombe cya FIFA Serie A 2026. Imbamutima z'abafana n'ibyishimo byuzuye baboneho gushimira umukuru w'igihugu nyakubahwa Paul Kagame ukomeje gushira imbaraga nyinshi cyane mu mupira w'amaguru. Bikaba bitangiye kugaragarira mu ntsinzi ziri kuba muri iyi minsi kuri ikipe y'igihugu cy'u Rwanda. Ikindi bishimira nuko iyi mikino ibiri ikurikiranye yose umukuru w'igihugu yarayirebye kandi yose yarahabaye. Ubwo yose byarangiye ivuyemo intsinzi y'Amavubi. Kugeza ubu hakomeje gushimirwa n'umutoza utoza ikipe y'Amavubi kuko nawe uruhare rwe rwagaragaye ubwo habonekaga iyi ntsinzi. Benshi batandukanye batangaje ko impamvu nyamukuru y'intsinzi ari impinduka zabaye muri ikipe y'igihugu y'Amavubi, haba ku ruhande rw'abakinnyi ndetse n'umutoza mushya. Iki gikombe nta muntu cyakishimiye kuko Amavubi ibintu yakoze abenshi bayifashe n'ibidasanzwe. Wowe aho uri urabona abafana babyakiriye gute? Dukomereze ku mpanuka zikomeje gutwara ubuzima bw'abantu batandukanye mu Rwanda. Ubwo hoho ku munsi w'ejo yagonze imodoka iri mu bwoko bwa Dina, abari bayirimo bagera kuri 4 bose bagahita bita Imana. Ibi byabaye nyuma y'iminsi mike yari ishize n'ubundi imodoka ya hoho ikoreye impanuka mu mugezi wa Nyabarongo bikarangira shoferi ahasize ubuzima, ndetse na bimwe mu bice by'imodoka bikaba bitaraboneka hamwe n'umushoferi wari uyitwaye. Igitangazwa kuri izi mpanuka ziri gutwara ubuzima bw'abantu, cyane cyane izi modoka za hoho ziriganje mu gukora impanuka. Bamwe batangaza ko abashoferi batwara izi modoka bazitwara nk'abiyahuzi, ko iyo bari mu muhanda ngo batwara ntacyo baramira, ugasanga bibaviriyemo impanuka za hato na hato. Ikindi gitangazwa no kusanga izi modoka zidakorerwa checking cyane ngo bite ku mikure yazo mbere yuko zijya mu mihanda. Abaturage icyo basaba ni ubukangurambaga bwo kwigisha abashoferi bakoresha imihanda guhindura imyitwarire bityo ubuzima bwabo bukarushaho kugenda neza. Iyi mpanuka ya hoho yo bivugwa ko ahantu yagongeye imodoka ari mu ikorosite y'ubwoba, kandi ko hakunda gukorerwa n'izindi mpanuka zitandukanye. Ubwo no mu minsi isize bavuga ko hari izindi modoka zagonganiye zigera kuri 2. Icyakorwa ni ukureba uburyo iryo korosi ryakurwamo bityo izi mpanuka ziri kuba bikaza kurebwa niba byagera ku rwego rutoya cyane, cyangwa se bakareba niba izi mpanuka zitakongera kuba mu gihe bakuyemo iri korosi. Ibi ni ibitekerezo bya bamwe mu baturage batuye kuri uyu muhanda. Ibyo batangaza nuko leta yashyiramo imbaraga ikaza kureba ikintu cyakorwa kugira ngo yite ku buzima bw'abakoresha umuhanda, cyane cyane abashoferi batwara izi modoka nini z'amakamyo. Nitwa BOT kuri Comeka TV, ndabashimiye cyane kandi Imana ikomeze ibarinde. Uyu wari umwanya w'amakuru agezweho mu rurimi rw'ikinyarwanda. Icyo usabwa ni ugukomeza kudukurikira ukanda subscribe